Potraga za 35-godišnjim Nemanjom Kočovićem iz Kragujevca, koji je nestao 11. februara, ulazi u treći dan. Njegova supruga potvrdila je danas da još uvek nema nikakvih vesti o njemu, dok policija intenzivno pretražuje sve nadzorne kamere u naselju i šire u pokušaju da pronađe tragove koji bi mogli pomoći u istrazi. Posljednji trag u ranim jutarnjim satima. Nemanja je posljednji put viđen 11. februara u 4 časa i 47 minuta ujutro, kada je izašao iz zgrade u naselju Aerodrom i krenuo na posao. Njegovo kretanje zabeležile su nadzorne kamere, ali se nakon toga njegov trag potpuno gubi. Imamo bebu, ne znam šta da radim. Ovo se nikada ranije nije dešavalo, kaže kroz suze njegova supruga, koja u očaju čeka bilo kakve informacije. Policija poziva građane na pomoć. Nemanja je u trenutku nestanka bio obučen u radničku uniformu Fijata i jaknu. Policija apeluje na sve građane koji imaju bilo kakve informacije o njegovom kretanju da ih odmah prijave najbližoj policijskoj stanici ili pozovu 192. Njegova supruga i beba sa strepnjom čekaju vesti, nadajući se brzom pronalasku. Pratite kanal Press Mania za najnovije informacije o ovom slučaju.